Priče o uspjehu i uspješnim ljudima svakodnevno nas okružuju i inspirišu. Dobro je poznato da uspjeh ne dolazi sam od sebe. Za njega potrebno je marljivo raditi i boriti se kako bi se sve prepreke savladale. Slavko Josić, mehaničar alatnih mašina u mašinskoj radionici, zaposlen u fabrici već 25 godina, uz saradnju sa kolegama iz drugih službi, uspješno se nosi sa svim izazovima u poslu koji obavlja. Svaka je mašina priča za sebi, svaka ima poseban način, sistem rada, samo otklanjanje kvarova također je specifično i samo za svaku skoro za svaku je pristup drugačiji. Znači da bi jedan majstor znao da riješi problem, mora prvo da je poznaje rad te mašine, da bi poznavao rad mašine mora biti stručno obučen ili malo duže radno iskustvo da ima. Ono što je sigurno je da uspješni ljudi za uspjeh naporno rade. Vjera u sebe i svoje sposobnosti je izbor koji sami donosimo. Trenutno znači održavamo u radionici preko 60 uređaja i alata. Imamo u krojnici, imamo automatici, imamo povremeno čak i u restoranu, izlazimo po potrebi, po pozivu. Imamo i tamo kod njih neki uređaja koje su potpale, nažalost, pod našu ingerenciju da ih mi održavamo. Posao kao i posao svaki, ja ga volim i radim to sa ljubavlju. Tako da mi ne pada mnogo teško. Disciplina se obično svodi na pronalaženje načina kako učiniti ono što morate učiniti. Ljudi bi trebali da u životu, a samim tim i u poslu, imaju ciljeve i snove, te da znaju da ih svaki obavljeni zadatak dovodi korak bliže ostvarenju tih ciljeva. Svaki posao zahtijeva određenu stepen želje i volje da bi uspješno završio svoje radne obaveze. Ja još uvijek volim i radim ovo s ljubavlju i nisam se zasitio, nije mi dosadilo još uvijek. Da može biti bolje, naravno da može biti bolje, jer ovaj posao iziskuje, malo je složeniji, iziskuje malo više poznavanja oblasti i hidraulike, i pneumatike, i mehanike. Naravno, za održavanje mašina potrebna je saradnja sa ostalim službama, pre svega služba elektroodržavanja iz elektroradionice, služba tehničke pripreme i sve ostale službe uključene u održavanje ovih uređaja. Jer starosna struktura uređaja je takva da su problemi i kvarovi raznovrstni. Znači, ima kombinacije kad dođe do zastoja uređaja gdje ima zastoja po mehaničkim pitanjima, po elektropitanjima, po hidraulici i za sad u saradnji sa ostalim kolegama uspijevamo da rješavamo te probleme. Kada postoji jasna poveznica između onog što je potrebno napraviti i rezultata koji će to stvoriti, posao postaje zadovoljstvo. Posao nije šablonski, nije svakodnevno isti, raznovrsno je, što mi se bar u meni odgovara i zato i volim što nije monotono, nije dosadno. Svaki kvar je priča za sebe i pristup je njemu, samom pristup tom kvaru je specifičan i poseban. Ljudima koji su na putu prema uspjehu zadovoljstvo predstavljaju i najosnovniji zadaci. Kao i svakom poslu, svako auto je različito i slično i različito, tako su i mašine. Neke stvari su podudaraju, ali u principu svaka je različita i svako je pristup poseban. Pogotovo u rješavanju problema. Mora se poznavati problematika, znači mora se poznavati mašina da bi se moglo riješiti problem koji se javljaju, koji su svakodnevni. Ovdje u radionicu su stvarno majstori, vrhunski majstori svog zanata i oni u rješavanju mojih problema, pored svojih tekućih obaveza, pomažu i meni da riješim i moje probleme, jer svaki čovjek poznaje svoju mašinu najbolje od svih. Tako da, što se toga tiče, zaista im pomažu i zaista su majstori ekstra kvaliteti. Obrazovanje je rijetko loše ulaganje, bilo u vremenu ili u novcu. Koliko znam, danas se ti kadrovi iz srednjoškolskog centra karakaju i ne izlaze više, tako da je doći do mehaničara za održavanje alatnih mašina je malo teže i specifično je zanimanje, jer ja mislim da nema više tih obučenih kadrova. A s obzirom da nema ni alatnih mašina u okruženju gdje čovjek može sam da se nauči, ne znam, tako da pretpostavljam da je ovo zanimanje specifično i nije baš tako zastupljeno na ovim prostorima. Trebalo bi malo više da povedu računa u obrazovanju. Po meni bi trebalo uvesti jedan smjer, jer pretpostavljam da bi mladi ljudi htjeli se baviti ovim poslom.
u budućnosti, ako se nastavi sa radom, što nadam se da će biti, ovog zanimanja će trebati, ovih profila majstora će trebati. Kada ne želite samo sanjati velike snove, već želite i pokušavati, nema razloga da ne uspijete ili barem nema nijednog realnog razloga koji bi vas u tome mogao spriječiti. Ostati vjeran svojim najvažnijim ciljevima važno je ako na kraju želite postići te ciljeve.